برنامه اطلاعاتی پیغام از تلویزیون سیمای شهری پنجکند منظورتان است. السلام علیکم. در تالار مجموعه فرهنگی ایجادی کوخیلوی شیرالی همایش جمهوری تحت عنوان پنجکند شناسنامه سیاحی تاجیکستان برگزار گردید. توجه نمایید با گزارش نخستین برنامه اطلاعاتی پیغام. اشتراکچیان همایش جمهوری تحت عنوان پنجکند شناسنامه سیاحی تاجیکستان را در نزد پیکری استاد زنده‌آباد لایق شیرالی صمیمانه استقبال گرفتند. بعد مهمانان از نمایشگاه هنرهای مردمی وادی زرافشان خاص پنجکند دیدن نمودند. همایش در تالار کوخیلوی شیرالی با سخن افتتاحی شیرین عبدالله‌زاده رئیس کمیته سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آغاز یافت. السلام علیکم حاضرین ارجمند محترم ریاست در پرتو سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در رشد سیاحی و معرفی شهر پنجکند خاصه سراسم باستانی همچون شناسنامه سیاحی تاجیکستان کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکند تصمیم گرفت که همایش جمهوری را تحت عنوان پنجکند شناسنامه سیاحی تاجیکستان برگزار نماید. سپس در نزد حاضرین رئیس شهر پنجکند شفیعان اسلام زوزاده دیرکتور انستیتوت تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان عبیدالله نصرالله نماینده یونسکو در تاجیکستان زلفیه برهانی معاون رکتور دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت فتح‌الله جبارов دیرکتور آثارخانه سراسر نورنیسا خدایارова نماینده اگنتی امریکا اوید به همکاری بین‌المللی پرویز کمال‌الدینов تطبیق کننده لایحه پنجکند شناسنامه سیاحی تاجیکستان ظفر نورov و نماینده کمیته رشد سیاحی امامزاده با جانبداری از این همایش سخن گفتند. یادآور می‌شیم که برنامه علاوه از این چهاربینی نمایش داده خواهد شد. آمادگی به معرکه مهم سیاسی انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در участке انتخاباتی رقمی 102 خوب ادامه دارد. من давронқулов خلیلدین کاتب участке انتخاباتی 102 در جماعت دیهاتی فراه قرار دارم. در участке انتخاباتی 102 2385 نفر آوازدهنده اشتراک دارند که از آن جمله 42 نفر آنها ناآوازدهنده می باشند که آنها را ما با یک روحیه بلند یعنی فهمانده ایستادیم که مثلا این انتخاباتی در پیش ایستاده را با یک روحیه بلند با یک طبع خوش گذرانند و از آن جمله در участке انتخاباتی 102 273 نفر مهاجر می باشد. آرزو داریم که این معرکه در جماعت دیهات فراه همیشه با خوشی و خرسندی با یک طبع بالیده گذرانیده شود. با اقدام کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند عکس حزبی با اشتراک جوانان علاقمند به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده شد. عکس کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند جدید دستگیری برنامه پیش از انتخابات نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان در نزد بنای کمیته برگزار شد و در آن نخست رئیس کمیته وزیر مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده سخن گفت. بعدا در نزد حاضرین نماینده مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان علی‌نظر اشورov سخن گفته برنامه پیش از انتخابات امام رحمان را برنامه رشد منبع تاجیکستان و بهبود بخشیدن روزگار مردم ارزیابی نمود.
дар суханронии дигар кормандони ҳизб низ бо ҷонибдорӣ аз сиёсии созандаву бунёдкоронии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалраҳмон андеша баён шуда боварӣ изҳор карда шуд ки ҷавонони панҷакӣ низ чун дигар ҷавонони тоҷикистон номзадии эмомалраҳмонро дастгирӣ хоҳанд кард. ҳамин гуна ҷонибдорӣ аз тарафи чандин нафар ҷавонон низ изҳор шуд ва ин суханон худ аллакай далел буданд ки насли ҷавон ҷонибдори сиёсати дурбинонаву халқпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалраҳмон буду дар ҳамин асос рӯзи 11 октябр номзади раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам эмомалраҳмонро дастгирӣ хоҳад кард. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. кадом омилҳо сабаб гардиданд ки нарху наво дар нуқтаҳои савдо аз ҷумла бозори марказии шаҳр боло рафт? гузориши дигари мо фарогири ҳамин мавзӯъ аст. дар бозори истеъмолии шаҳри Панҷакен баландшавии молу маҳсулотҳои асосии воридотӣ аз ҷумла равғани растанӣ, шакар, набот, қанди сафед, печак, макарон, собун, айна боиси нигаронии харидорон шудааст. сабаби болоравии нархҳоро фурӯшандаҳо ба афзоиши қурби мубодилаи асъори хориҷӣ нисбати пули миллӣ бо нархи баланд дастрас кардани маҳсулотҳоро аз маркази вилоят медонанд. гарчанде бозор бо маҳсулоти фаровони ватанӣ аз ҷумла макарон, биринҷ, мош, нахӯд таъмин бошад ҳам нархҳои баланди онҳо харидоронро норизо гардонидаанд. нисбат ба соли гузашта соли гузашта абед 3 мо 8 буд. биринҷи нокс 8 сум қимат неа? 7 сум. ҳозир 7 7 гиртасе. 7 процентин 8 гариба ку фурниба соли парвар бехтар қимат. дора қимат аст. як халта 3 литр 250 сум. сабаби қимати доруме? Дора трактор пули замин. Ой, кабут чанд буд? 35. Ним биринҷи ақшоқ панҷа? Ақшоқ чейним. оқшоқаш ҳомми? Ним биринҷа ин. ним биринҷа? ин оқшоқ неми? Ним биринҷа у. агар ин ним биринҷа бошад Ман ақшоқ холаҷон мана анимин гӯяд ки ҳақиқати ҳамин чӣ фарқ дорад ҳозир ҳар деш ним биринҷа чанд пул банд? 4 сум. сенин то бошорми? холҷон ин оқшоқ ин чӣ Ман ним биринҷа гуфта додаги деҳқон. шумо деҳқон неми? Инҷа ягон дона деҳқон нест. Ҳама тиркчилик зинда. қимат неми? Ман дирам бешта 4 гирта 5 гуфта гирам. Ча деҳқон 4 додаги. биринҷа кончи биринҷа? 8 сум арзона. биринҷи нукс арзона? панҷ буд тира буда. бевзира чӣ хурме? Бевзира 4. нахӯд чанд пул? Нохот 8 сум, 10 сум, 12 сум. мош чӣ мош? 15. шакар 8 сум? набот чӣ? Навод хаши дарел. сода чанд пул? 5. россиянка равған 12. уксус чанд пул? бози айни салат кунед. 5. уксус 5 сум шуд? 3 сум будан порсо? гӯгир чанд пул? Гӯгир асоски 20 сум яна кунем. Ито 70 омада сум. Школа блокаш хайда 20. дона чӣ? Дона 40 диром помидор. ба ҳар ҳол нисбати порсола қимат шудагия нарху наво. айнаи собун чӣ? Айна килобиё 6 сум. Мефинот 25 сум. Сейним смеша асиски. лӯбиё чанд пул? Килобиё 15 сум. Айса сум алон сто дорам. Вақти 25 сум налог мегирад. қадар хароҷот мекунед дар ин ҷои шитаги? 5 сум 3 метр ҷо 5 сум.
پنجم در 25 چک میدم اما akşam بیام که برای Rakiroyu beyatını sokuyor dedi. Çeki bozdur çalmış. ses Ses. yaptım adam. Sek o arıyor mayor grama que nösü möjü on sesin bitsin. Arıyor mayor kvadrat bir nösü möjü. Anca ustu koparır. Anca ustu. پنجم گلستان چرا این نظر با پارسالا قیمت شدگی سبب چی؟ اما تربیه وای میدونم تربیه کجا میدونم که نکنم کرونا نیست نه پنجم گلستان 5 لیترش با دختردگی 60 سوم باز چی منی Boş 100 سوم هم نرخش کمانش است واسه نبود 8 نیم سو پیشتکه شو دیلاش 11 سوم شو وای ابولا کجا نخواهد 12 سوم 7 سوم 10 سوم ها افتاد سنگی سیام بشه درین مایده من 4 سوم درین جو 8 هفته نیم سو سر بشه تا 15 سوم انگور چند بود؟ انگور 7 سوم سب چی سب؟ سبم 7 дар бозор нархи як қатор маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла картошка, сабзӣ, пиёз, шалғам нисбати соли гузашта арзон аст. фурӯшандаҳо сабаби онро дар самаранок истифода кардани қитъаи замини назди авлигӣ аз тарафи сокинони шаҳри Панҷакен медонанд. Kaçka çam bu? Kaçka dönüm son sesi. Naş çi? Ne sekloda. Naş dönüm. Naş sesi. Dehqon mishmi? Çocuk telefonu yalan sağlığı. Sabzi çam. Sağlığı olsun. Biraz yakınıyız. Çağırmam olsun. Ba fikraton arzon qiymat mi? Nisbat ay porsalar arzon. Arzon mi? Sabzi baroy dostum qiymat nemi? Sabziyot mayda mayda? Ma dehqon nemi? Dehqon nemi? Ben elime bana kartoşka. Kaçka çam? Kanka sesun. Öyünümsün. Şalgam çi? Şalgam yakınımsın. Şalgam deponu. Böyle çok öyünümsün. Na xaridos misin? Xaridor mes? Savdo mes? Namcan benim isim savdo Чего по фикри шумо savdo mes? Mümkün dehqona şunu Narx qiymat mi? Narx qiymat mi? Sesin kaçka dönümsün? Piyos çi? Ne zakri? Sabzi? Sadece Dusun biz tengirdeki dönüm fiyatı. Şalgam çam. Şalgam yakınım biteki dönüm. Baçı Balgarisi. Balgar dönümsün. Arori sadece. Pomidor çan? O zarur kısmı. اینو اوریدی Hani kudam asmi dehqoniyor. اخونیاد همون تو اومده تو سال کمچینتر нархи маҳсулотҳои ниёзи аввал бошад айни замон хеле боло рафтааст. اصل همین سال نشد Nisbat ba porsola qiymat ham. اصل همین سال نشد برای نرخ رو اصل یاور رایون بنشد Yak blok, yak litre çampı. چخین محکم کرد Kalyon kıtı. 230 235 Kadomaş 230. باسفه خطیر 235 kadoma. دموی عجیب Hamesi sesoni kujanda. масъулинро мебояд сатҳи устувори нархҳои маҳсулоти асосии истеъмолиро дар бозорҳо назорат кунанд то он ки нархҳои дандоншикан мардумро ба таҳлука наандозанд. гузориши фирӯза одилзода, хаём ҷӯраев ва исмоилҷон холов. эҳтиром ба забон эҳтиром ба миллату давлат аст. ҳамин гуна муҳтаво дошт дарси кушоди омӯзгори зинни аввали таълими муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 Зарина Шербоева. таваҷҷӯҳ намоед. дарси кушоди омӯзгори зинни аввали таълими муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 71 Зарина Шербоева дар сифи дуюми ве алоқаманд ба рӯзи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз аз дақиқаҳои аввал далел аз маслиҳати омӯзгор нисбати чунин машғулатҳо ва баъдан меҳру муҳаббати хонандагон нисбати забони давлатӣ буд. пеш аз он ки мо соати тарбиявии худамонро
بخشیده به روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان تحت عنوان زبان هستی ملت است آغاز نماییم. همه شما همکسبان عزیزم و شاگردان مهربانم را بخشیده به این روزی فرخنده تبریک نموده گفتنیم الها زبانتان برا، فکرتان رسا، عمرتان چون زبان تاجیکی با بقا باشد. روان چون آب جای استی و گلها عطری به استی چو شیرین نوری مهتابی شبانگه اللگی استی زبانی مادری ایمان زبانی مادری ایمان. عزیزان زبان را نگاه دارد که به قبل پاسبانی سر است تو کنی حکمت و پنگی که هم دنیا ای پیوندی تو یادی نقشی گم کرده بخارا ای سمرقندی زبانی مادری ایمان زبانی مادری ایمان. روندی مشغولات نشان داد که طالب علمان نه تنها با زبان دولتی بلکه زحمت استادان عزیز خود نیز بی‌طرف نیستند و محبت خویش را طریق قرائت پارچه‌های شعری بیان کردنی‌اند. معلم سرور و سرکار انسان، معلم نامبردار عزیزان به دهری به حدودی عالمیده، معلم جمع اخبار پریشان. تشکر بر تو بادا استادم، من از غمخوریت بسیار شدم، تو را یک عمر خواهم کرد عظیم که بر من داده باسید تعلیم. معلمه در مشغولیت از سخنرانی پرزیدنت کشور محترم امام الرحمن ماهرانه استفاده برده با همین یک نوع تاکید ساخت که زبان زیر حمایت دولت و سرور آن قرار دارد. خوشایند آن چیز بود که خوانندگان درباره یادگاری‌های تاریخی از جمله سرز نه تنها معلومات دارند بلکه مهر و محبت خویش را نسبت آن با مصرع‌های شعری ifade می‌نمایند. از سخای پیشوای ملتم در دل و در دیده شد جای سرز. صفت درس مضمون مندرج آن آموزگاران دبستان از جمله سابقه‌داران را بی‌طرف نگذاشت. هر یک آموزگار باید در دست خود سخنوری را برای شاگردان آموزاند، تازگی زبان را ترغیب کنند، دوست داشتن و پاکیزه داشتن زبان مادری را آموزانند. اون وقت ما میتوانیم گوییم که ما تاجیکیم، ما وطن دوستیم، ما وطن داریم. در برابر وطن زبان مادری را هم که زبان مادر است احترام میکنیم. برای معلمه برای چنین موفقیت ها، برای چنین تربیت کردن شاگردان منتداری به میکنم. بسیار گفتن و ما هم امروز بار دیگر تاکید می‌سازیم که یک ساعت درس خوب اگر در تشکیل آن مهر، محبت، مهارت، ملکه، تجربه و البته دانش عاقلانه مورد استفاده قرار گرفته باشد میتواند مضمون یک اثر را داشته باشد. مشغولیت کشادی آموزگاری صنف دوم وی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 زرینه شیربایو نیز در همین پایه قرار داشت. یادآور می‌شویم که برنامه علاهیده از این مشغولیت نمایش داده می‌شود. با اقدام رهبریت شرکت صدا و سیما در شهر پنجکند ساکن شهر معیوب گروه یکم کامیل بابویوف عیادت کرده شد. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاران ما. هنر سرمایه گران ارزش که آن را با یگان دارایی ثروت سیم و زر عوض کردن و خریدن برابر کردن ناممکن است. هنر انسان را بزرگی و شهامت بخشیده او را بالیده روح می‌گرداند. هنر زندگی را حسن زیبا می‌بخشد. قهرمان ما کامیل بابویف از هنر و هنرمندی زندگیش را پیش میبرد. او شخص معیوب است. هیئت ایجادی تلویزیون سیمای شهر پنجکند تصمیم گرفتیم تا از روزگار این مرد فاضل و عاقل معیوب گروه یک روی نوار آوریم و شاهد آن گردیم که این مرد صرف نظر از معیوب بودنش چگونه دل به هنرمندی دارد. دستور ما چه برای نوروسا با نسکه زمستانه میذارم. گلنچه که من به فقط در ریسک ریزیم صرف میکنم و با همین
با زندگیم را پیش میبرم. комил бобоев ҳар як дақиқаи умро ғанимат медонад ва онро бо маврид истифода мебарад, намегузорад то лаҳзае ройгон бошад. бо дастони ҳунарманду бузургу меҳнатофаринаш ақли бинандаро асир месозад. ҳамаи ҳунарҳо ҳангоми омӯзиш душворӣ доранд, ранҷ доранд, ки касро дилгир месозад, вале кам одамоне ёфт мешаванд ки ин душвориҳоро паси сар намоянду ҳунаре омӯзанд. комил бобоев мекӯшад ҳама чизро омӯзад. дар баробари ҳунарманд будан ӯ боз рассом аст. расмҳои зебову дилкаш, нақшҳои зеборо бо килк меофарад. ҳангоми суҳбат комил бобоев ба мо гуфт: ман мехоҳам тариқи интернет ба омӯхтани забони англисӣ машғул шавам. дар лаҳзаҳои хайрухуш комил бобоев сухане гуфт бо як олам маънӣ, бо далел ба он фикр ки дар зиндагӣ мубориз бояд буд. ба камбудиҳо ва норасогиҳои зиндагӣ азму иродаро бояд муқобил гузошт. من حاضر خورسندم که خود همین هنره به دستم همون دست کرده سودگار. هیچ وقت خودم رو معیوب حس نمیکنم برای چی که هنر که دارم مثلا هنرم رو پیش برده زندگیم رو دیده سودم. ёдовар мешавем ки барномаи алоҳида аз рӯзгори комил бобоев рӯзҳои наздик намоиш дода мешавад. гузориши дилшода ҳалимова, исмоилҷон холов. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо таҳсиятиву некномиро хоҳонем. то барномаи дигар шоди пирӯз бошед. хайр.